Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу бир туугандар, Аллаху субхана ва тааля иншалла бүгүн күнүбүздү берекелүү кылсын. Кылган таат ибадаттарыбызды өз дөргөйүндө кемчиликтери менен бирге кабыл кылган болсун иншаллаху рахман. Ошол жума күндүн урматына, жума намазынын урматына, жума күнүндө жуманы ыйык кармап, жуманы урматтап мечитке келген бардык мусулмандардын урматына иншалла ааламда Аллаху субхана ва тааля тынчтыкты орноткон болсун. Адам баласынын бири-бирөөгө болгон душманчылыгын достукка айлантсын иншалла. Мусулманга эң башында тынчтык керек. Тынчтык керек болгондугу үчүн деги эле адамзатка тынчтык керек. Адамзатка тынчтык керек. Адамзатка тынчтык бүт нерсесин алып келет. Ошондуктан биздин ислам динибизде мусулмандар бири-бирөөгө жолуккан учурда саламдашуу иретинде бири-бирине тынчтык каалашат. Эң биринчи ошол. Ден соолук эмес, башка эмес, караңыздар. Мусулмандар башында бири-бири менен жолуккан учурда эмне кылышат? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ассаламу алейкум. Аллаху субхана ва таалянын тынчтыгы. Өтө кең маани, саламдын мааниси өтө кең мааниде. Тынчтыгы, бейкуттуулугу, жүрөккө салган бейпилдиги сиздер менен болсун. Ва рахматуллахи ошон менен кошо, тынчтык менен кошо Аллаху субхана ва таалянын мээрими сизге нөчөрлөгөн жамгыр сыяктуу жаасын. Ва баракатуху. Эмне кылган болсоңор, ошол кылган нерсеңер силерге берекелүү болсун. Көрдүңүздөрбү, мусулман а дегенде эле жакшылык каалоочу бир Алланын пендеси. А дегенде эле жакшылык каалаш керек. Алланын даргөйүндө салам берген инсан биринчи ирет саламдашкан киши салам алган кишиден өйдөрөөк болот дайыма. Аллахка жакыныраак болот дайыма. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: силер бири-бириңерди сүймөйүн иман келтире албайсыңар. Андан башында силер иман келтирмейин бейишке кире албайсыңар. Бири-бириңерди сүймөйүн иман келтире албайсыңар. Силерге бир нерсе айтайынбы? Эгерде ошол нерсени кылсаңар, анда ортоңордо мухаббат, сүйүү, меримдүүлүк, урмат, сый пайда болот. Обая Расулаллах дегенде афшус салама байникум. Араңарда саламды жайгыла дейт. Эки мааниси бар. Араңарда ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деген саламдашууну жайгыла, же болбосо экинчи мааниси араңарда тынчтык болсун, тынчтыкты жайгыла. Конфликт болгон ситуацияда үчүнчү жак болуп, эки урушуп жаткан инсанды элдештиргиле деген сөз. Ооба.
Müslüman жаңжалчы эмес. Müslümandın en başında taza niyeti emne bolot, tınçlık bolot. Al bolboy kalsa hukuktun negizinde akısını alıuga mildetli bolot. Al başka mesele. Al başka mesele. Biroq ha degende assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Oşogo тийиштүү болгондо bir hadis okuyt ekenbiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dın Sufyan İbni Abdillahi Thaqafi radıyallahu ta'ala anhu'a kılgan osiyatı, nasihatından bir ösü. Bu nasihatın Anas İbni Malik radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılat. Aytat qala li en-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağamınday dedi. Ya bunayya, ey balam, İza dakhalta ala ahlika fesellim, yekun selamuka bereketen aleyka ve ala ahli beytika. Ey balam, üybülöňe kirip jatkan uçurda fesellim, salam ber. Üyge kirip jatkan uçurda üybülöň menen salamdaş. Kirip jatkan uçurda salamdaşuunu unutpa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu jerde üydün eesi olgan erkekке aytat, sen kirip jatkanda emne kılasın? Eşikte açar menen daro salam beresin deydi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Dep salam beresin deydi. Kebir qoomda uluunun kiçüğüge salam berösü jakşı karalbayt dep, je bolboso üydün eesi üydөгөлөрgө salam berбеш керек, üydөгөлөр üydün eesine salam beriş gerek. Жок, sırttan gelgen oturgandarga salam berет. Butta turgan oturgandarga salam beret, sırttan gelgen üydün içinde bolgondorgo salam beret. Aba. Oşonu үйrөтүш керекпиz, özübüzdü көндүрүш керекпиz. Eşikte açar açmaz Esselamu aleyküm dep aytabız. Aba. Emne bolot oşonda deydi. Yekun selamuka bereketen aleyka. Oşonda senin üybülöňe, ayalına, bala çakaňa, ataňa, apaňa, bir tugandaryňa bere turgan salamın en birinci iret saga bereke alıp kelet. Yekun selamuka, senin salamın saga emne alıp kelet, bereke alıp kelet. Bereketen aleyka. İkinci iret ve ala ahli beytika, senin bergen salamın ikinci iret senin jakındaryňa bereke alıp keletdi. Demek bir ele salam menen salamdaşıp kirgeni menen adam balası özüne dağı, üybülösüne dağı berekege sebep bolup kalat. Balаңдын işi jürüşpöy jatkan bolsa sen salam bergendiň üçün işi jürüşüp kalat. Özüңdün düynölük işlerinde meseleler var bolsa, üge girip jatkanda Allah üçün, paygambar üçün, paygambar aytты dep salam bere turgan bolsoň, düynölük meseleň çeçilet, bereke berkelet degen söz. Karasaňızlar, yakun barakaten, takun barakaten aleykum, öte manilүү bolgon bir söz. Öte manilүү bolgon bir söz. Allah subhanahu wa ta'ala amal kılganlardan kılsın inşallah. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, Peygamber aleyhissalatu vesselam bir günü sahabalarga aytat. Kim deyt? Salamdaşıp jatkanda Esselamu aleykum deyt turgan bolsa, on sovalat deyt. Kim Esselamu aleykum degenge ve rahmetullahi degendi koşup koysa deyt, 20 sovalat deyt.
Kim Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu dep koşup koygan bolsa 30 savalat deydi. Oşonu uqqan majlisten biri turup, sebebi Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadisinde aytat, bir majliske koşulup jatkanda salam aytkıla, oşol jıyından ketip jatkanda salamыңарды berip ketkile deydi. Demek koşulganda salam beresin, ajraganda salam beresin. Oşol kişi ajrap jatkanda salam berbegендиги үчүн Peygamberimiz aytat, aябай сооптуу болгон ишти кандай бат унутуп калган бул киши дейт. Бул сөздөн биз эмнени түшүнөбүз туугандар? Мусулман баласы дайыма эмне кылат? Алланын ыраазычылыгы үчүн амал кылат. Алланын ыраазылыгына жетүү үчүн да соопторду топтойт. Сооптор кереги жок деп айта албайбыз. Ошон үчүн салам берген сайын, салам бери ассаламу алейкум менен гана чектесек 10 соо аласың. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи десең 20 соо аласың. Толук кандуу алган болсоң ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху десең эмне кыласың дейт? 30 соо аласың дейт. Ошон үчүн үйгө киргенде бул сооптон да куру калбаш үчүн толук саламыбызды берели. Бул араптын саламы эмес. Кээ бир айтат го, мына араб кулдар саламатсызбы деп саламдашпайт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Арабтар саламдашкан сыяктуу саламдашат дейт. Ооба. Саламатсызбы деп саламдашсаң да саламдашкан болосуң, туура. Жакшысызбы деп саламдашкан болосуң, туура. Ал жерде эч кандай талаш маселеси жок. Бирок ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху ала турган соопту ала албайсың. А мусулман баласы бул нерсени эмне кылат? Ар бир кыймыл аракетинде бир мүмкүнчүлүк көрөт дагы, соо иштеп алайын деп айтат. Түшүнүктүү? Ошон үчүн бирөө сизге келип туруп саламатсызбы десе ачууланбаңыздар. Мусулманча салам бер деп айтпаңыздар. Мусулманча эле салам берип атат. Мусулман салам бергенден кийин мусулманча салам берип атат. Бир мусулман келип туруп привет десе дагы салам болот ал шарият боюнча. Салам болот. Бирок сооптуу салам болбойт. Түшүнүктүүбү? Сооптуу салам болбойт. Ошон үчүн ачууланбаңыздар. Тескери, тууганым, ошол жерде сооптан куруп калып калдың. Моундай деп салам берип койсоң, мынчалык соо аласың десең, болду, тиги эртең сени көргөндө эч качан привет дебейт сага. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху дейт анан. Атайын. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху дейсиң. Ооба. Allah subhanahu wa ta'ala Nur surəsində 61-ci ayətində Estaizu billah فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً Manisi, kaçan siler, ey Müslümanlar, üylörüngörgö kirgen uçurda salam bergile. Fesellimu. Kimge? Ala enfusikum, özüngörgö. Aytılgan jok. Үйдө киресиң, үйдөгүлөргө. Эмне үчүн Аллах субханаху ва тааля өзүңөргө деп атат? Бул жерде мааниси мындай. Сен бир бөлмөгө киресиң, сен үйгө киресиң. Үйдө эч ким болбосо дагы ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деп киресиң дейт. Эч кимди таба албасаң дагы өзүңө салам бересиң деп айтылат. Фасаллиму аля анфусикум. Үйгө киргенде эч кимди көрбөсөң дагы ошол жерде эмне кыласың? Өзүңө салам бересиң. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Өзүмө кандай салам берем? Аллах субханаху айтат: "Фасалиму аля анфусикум." Өзүңө дуа кыласың, салам бересиң: "Я Рабби, сенин тынчтыгың мага болсун, я Рабби, сенин мээримиң мага болсун, я Рабби, сенин берекең мага болсун" деп Алладан дуа кыласың, ошол саламың болуп эсептелет.
Үйde perişteler var, periştelerge salam berесиң. Namaz okup жатканда оңго кайрылабыз. Оң жакта оңго ассаламу алейкум дейбиз, тагы рахматулла деп салам бергенде, оң жактагы периштеге салам беребиз. Жамаатка салам беребиз. Күн чыгышка чейин ким бар болсо баарын ошолордун баарына салам беребиз. Оң жакка салам, сол жакка салам бергенде сол жактагы периштеге салам беребиз. Сол жактагы жамаатка салам беребиз. Батышка чейин канча мусулман болсо ошолордун баарына салам беребиз. Намазда да 2 жолу салам беребиз. Чыгышка да салам беребиз, батышка да салам беребиз. Алла Таала иншаллаху рахман амал кылгандардан кылсын. Кийинки Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын осияты, аяты бүтүрбөдүм. Өзүңөргө эмне кылгыла дейт? Өзүңөргө салам бергиле. Тахиятан саламдашуу иретинде мин индиллахи. Бул салам сенден берилсе да Аллахтан келди дейт, кара. Мусулман салам берет. Ал салам мусулмандык эмес да. Сен өзүңдүн мүлкүңдү берген жериң жок. Сараң болма. Өзүңдүн чөнтөңгө чыгарып туруп 100 сом берген жериң жок. Алланын мүлкүн берип атасың. Тахиятан мин индиллах дейт. Карасаңыздар, бул Алланыкы дейт. Алланын саламын берип атасың. Мубаракатан таййиба. Бул салам дейт, ошончолук берекелүү, ошончолук жакшы. Алхамдулилlah. Биз ошондой бир коом, карасаңыздар. Мусулмандар ошондой бир коом. Аллах субхана таала мусулмандарга ошондой ырайымын төгкөн. Ар бир кадамында сооп иштебей коюу мүмкүнчүлүгү жок. Ар бир кадамында сооп иштебей коюу мүмкүнчүлүгү жок. Muhtaçlık bolgon tamaktan da soğuk işteseng bolot. Muhtaçlık bolgon uykudan da soğuk işteseng bolot. Erkekler güyölük mildetin atkargan uçurda dagın soğuk iştegen bolot. Oşonçuluk Allah subhanahu wa ta'ala bizge bergen meyrimdүүлүгүн карасаңыздар. Ошондуктан Пайгамбар алейхиссалату вассалам оозу мубарак оозундан бул сөздөр төгүлгөн. Афалам акун абдан шакура, афалам акун абдан шакура, афалам акун абдан шакура. Аллаху субханаху ва таалага шүгүр кылган кулдардан болбоймбу деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайыма бул сөздү айтат эле. Ya Rasulullah, emne üçün öydöde oturbay, ылдыйда отуруп атасыздар. Дастырконду өйдөгө жылдырсак, жерге отурбай койсоңуздар, афалам акун абдан шакура. Мен Аллахка шүгүр кылган кулдардан болбоймбу. Я Rasulullah, жумшак жастыкты коюп алып уктасаңыз болбойбу? Жок, афалам акун абдан шакура. Аллах Таалага шүгүр кылган кулдардан болбоймбу? Ya Rasulullah, сен Аллах субханаху ва тааланын эки дүйнө болгон эмнеси сүйүктүүсүсүң сен. Эки дүйнөнүн байлыгы сага берилди, бирок сен жок дедиң. Ухуд тоозундай алтынга айлантыралы. Жок дедиң. Эмнеге десе? Я Расулаллах, афалам акун абдан шакура. Аллах субханаху ва таала шүгүр кылган кулдардан болбойму дейт. Себеби وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Allahu subhanahu wa ta'ala'nın özgüçö sağa sen ey Allah'ın kulu ıroloğun nimetlerin eseptey turgan bolsoň ömürüň jetpeyt. Eç nerse kılbaysın. Eç nerse kılbaysın. İşin Allah'ın mağa bergen nimetlerini emne kılam esepteyim. Bul nimet berildi, bul nimet berildi, bul nimet berildi, bul nimet berildi, bul nimet berildi. Ömürüm jetpeyt. La tuhsuha. San tügönüp kalat. San tügönüp kalat. Kaysı jerde tügönüp kalat bileysizlermi?
iman деген nimattın alıp gelgen jakşılıklarını eseptey turgan bolsoň ele san tөгөнüp kalat. Sebep degende imandın alıp gelgen jakşılıklardı Allah subhanahu wa ta'ala'nın emneleri bolup eseptelet. Beyiş jana beyişti içindegili türdü nimatlar bolup eseptelet. Sen oylaba Allah'ın nimatı bir gana bul düýnöge baylanıştı. Müslümandarga Allah'ın berilgen nimatların köwü bardygy desek jangyşpaýbys. Beýişte bolat inşallahurrahman. Osoga afala makun abdan şekura. Ya Rabbi sağa şükür kılgan kullardan bolboýum. Allah'a şükür kılabız. Giyinki osiyatı öte manir osiyatlardan biri aytat. Ya bunayya, ey oğlum, balam, egerde küçüň jetse deydi. Keçinde jana ertem menen. Manisi 24 saat içinde degen söz. Egerde küçüň jetse 24 saat jürögüňde hiç bir insanga kek saktaba. Hiçbir insanga kek saktaba. Bul sözdü aytkandan kin paygambarыбыз maga mınday dedi: ya bunayya, ey balam, ve zalika min sunnati, bul men aytkan nersem menin sünnetim bolat. Ve man ahya sunnati, kim menin sünnetimdi tiriltken bolsa fakat ahyani, meni tiriltken bolat deydi. Ve man ahyani, kim meni tiriltken bolsa kana ma'i fil cenneti, beýişte men menen birge bolat deydi. Egerde 24 saat Allah Taala'nın kaysi bir jakşı jaman ayırması jok bir kuluna jürögüňde bir kek saktabasaň takır ele Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini atkargan bolasyň. Paygambardın sünnetini atkargan paygambarga can berip tiriltken siyaktı bolasyň. Paygambardy tiriltken insan beýişte emne deyt? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birge bolat deyt. Kalabaýsyňmy? Paygambarga koşno bolууну kalabaýsyňmy? Paygambardın janında dos bolууну kalabaýsyňmy? Paygambardın janında dos bolgon insan paygambarga berilgen nimatlar menen nimattanat. Paygambar sıylangan sıylıklar menen de sıylanat. Sebebi paygambar ikram kılat al insanga. Paygambardın mübarek kolundan sıyılуу nerselerdi, tamaktardy, azıktardy, nimattardy tatuunu aluunu kalabaýsyňmy? Kalaýym da. Nege kalabaýym? Dua kılabız. Ya Rabbi kıyamatta paygambarga koşna kılgynyň. Ya Rabbi kıyamatta paygambarga koşna kılgynyň. Bir ötüp ketken bolsa ya Rabbi oşol insanyň günösün geçirip kıyamatta beýişte Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah paygambary bolan Muhammad'ın janna koşna kılgynyň dua kılabız. Birak bir gana dua menen bolboýt eken. Jürögüňde dagyn paygambardyn jürögüne baýlaş gereksin. Jürögüňde dagyn paygambardyn jürögüne baýlaş gereksin. Sakalyňdy paygambardyn sakalına kanday baýlagan bolsaň, kiyimiňdi paygambardyn kiyimine kanday baýlagan bolsaň, namazyňdy paygambardyn namazyna kanday baýlagan bolsaň, orozoňdy paygambardyn orozosyna kanday baýlagan bolsaň, oşondoy ele jürögüňdi dal özün paygambar sallallahu aleyhi ve sellem jürögüne baýlagan boluň zarıl bolup eseptelet. Oşonda toluk kandy paygambardyn ümmeti bolasyň. Bolbosa jağı jarım jaltyray. Bolbosa Allah subhanahu wa ta'ala inşallahurrahman bul hadiske amal kılıga nasip kılgan bolsun togandar. Sahabalardan birösü 3 gün katary menen bir meçitke kiret. 2 reket namaz okup çıkıp ketet. Paygambar 3 gün katary menen aytat. Bul insan beýiştik deydi. Beýiştik insan köröm degenler bunu körsün deydi. Abdullah ibn Amr çurkap arkasına aytdı. Toğanım, atam menen maselem var, 3 gün üydö jata albaym, senikine barıp jatsam bola, oğa kel jat.
Максаты бул адам эмне кылат, эмне менен бейиштик болуп калды. 3 күн жатат, эч нерсе көрбөйт. Тахажжуд жок, башкасы жок, зикир жок, дуа жок, башка жок. Парз намазды окуп чыгып кетет болду ошол эле. Аягында сурайт, сенде кандай амал бар? Пайгамбар сен жөнүндө мындай деди, кечирип коесуң. Мен сени алдап эле койгом. Атам маселеси жок, бирок аргасыздан. Сен менен кошо барыш үчүн айтып атам мен. Сен менен кошо жатыш сенден амал үйрөнөйүн да кайсы нерселерди кылып атасың дегенде айтат, сен мени кандай көргөн болсоң ошондоймун дейт. Ашыкча нерсем жок. Ошондой эмне болушу мүмкүн деп бурулуп кетип бараткан жерде эмне дейт? Эй тууганым дейт, токто дейт. Эгерде боло турган болсо, мен дейт жүрөгүмдө эч кимге кек сактабайм дейт. Жүрөгүмдө эч кимге кек сактабайм. Экинчи, эч бир адамга хасат кылбайм, көр албастык кылбайм дейт. Бирөөнүн колунда болгон бир жакшылыктарына мен көр албастык кылбайм. Мен ошол эки нерсени кылам дейт, жүрөгүм менен. Дегенде тегис Абдулла ибн Умар айтат, мына бизде жок болуп туруп сенде болгон жана сени бейишке киргизген амал бул экен деп сабагын алып, алда ошол эки нерсе катуу амал кылат. Эч качан эч кимге жүрөгүндө кек сактабайт, жана эч кимдин мал мүлкүнө көз артып, эмне кылбайт? Хасаттык кылбайт, көр албастык кылбайт, кызганбайт. Себеби сен кызганган учурда Аллахка наразы болуп атасың. Эй Раббим, эмне үчүн буга бердиң? Туура эмес кылдың, мага беришке эле келең деген сөз ал жерде. Эмне акылың бар деген сөз да. Акылың жок. Кудай Таала, Алла Таала суракка тартат, Алланы эч ким суракка тарта албайт деген аят бар. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун. Ва саламун алал мурсалин. Валхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахимин.